Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nekangge. Wa an Abi Hurairah lan saking Sayyidina Abi Hurairah nyamana tabi Abdurrahman bin Sukhrin radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Allahu Gusti Allah anhu saking sahabat Abi Hurairah. Annahu sak temene kelakuan sya'an iku jaa sowan dateng sapa rajulun wong lanang sawan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka matur sapa si rajul. Faqala maka matur sapa si rajul, ya Rasulullah, tu Rasulullah, indi iku ana niku wonten sanding kula dinarun utawi sak dinar. Indi niku wonten ing sanding kula dinarun utawi sak dinar. Qala mongko jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anfikhu ala nafsik. Anfik nafakohono sapa sirahu ing dinarun. Anfik nafakohono sapa sirahu ing dinarun, nafakohono ala nafsika ing atasi awak sira dhewe. Qala mongko matur sapa si rajul, matur boleh, indi niku wonten sanding kula akharu utawi dinar kang weneh, beda boleh dinar selain. Qala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anfikhu ala waladik. Anfik nafakohono sapa sira hu ing akhor, nafakohono ala waladika ing atasi anak sira. Qala mongko matur sapa rajul, matur boleh, indi niku wonten ing sanding kula akharu utawi dinar kang weneh. Andik dinar boleh. Qala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anfikhu ala ahlik. Anfik nafakohono sapa sirahu ing akhar ala ahlika ing atasi bojo sira. Qala mongko matur sapa rajul, ki matur boleh berarti ki andik boleh dinar. Indi niku wonten ing sanding kula akharu utawi dinar kang weneh. Qala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anfik nafakohono sapa sirahu ing akhar, nafakohono ala khadimika ing atasi peladen sira, wong kang ngladeni sira, pembantu. Qala matur sapa rajul, ki matur boleh, indi niku wonten ing dalem sanding kula akharu utawi dinar kang weneh. Qala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta utawi sira iku a'lamu luweh ngaweruhi sapa sira. Anta utawi sira iku a'lamu luweh ngaweruhi sapa sira, yakni luweh ngerti sapa sira. Akhrajahu ngatoakan huing hadith sapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud, wal lafzu utawi lafati hadith iku lahu katwi Abu Dawud. Wa akhrajalan ngatoakan huing hadith sapa An-Nasa'i, Imam Nasa'i, wal Hakim lan Imam Hakim, bitaqdimiz zaujati kelawan disiaken bojo wadon alal waladi ing atasi ngalahaken ing atasi anak. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau adabu ngeriwayatake hadis bahwa beda orang laki matur
dek ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kaula andi sedinar obeng secukupah untuk nafkah saare nikah. 1 dinar. Maka pasera orang selebih berhak belanjain ya Rasulullah andi ning sedinar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu anfikhu ala nafsika. Soro nafakoen aben tibi. Mon secukup aben tibi. Qala indi akhir mun ki andi pole ya Rasulullah. Sedinar lagi anfikhu ala waladik. Anak kakek belanjai. Anak-anak kakek cek sampai kebedaan lapar belanjai. Qala indi akhar mun ki beda pole ya Rasulullah 3 dinar. Anfikhu ala ahlik. Maka nafakoin binana kakek cek sampai kelopain, cek sampai orang lain. Qala indi akhar mun ki beda pole ya Rasulullah berarti 4 dinar. Anfikhu ala khadimik. Nafakoin belanjain khaddam-khaddamah, pelayan-pelayanah, pembantu-pembantuna, cek sampai tangakan. Qala indi akhar mun ki beda pole ya Rasulullah. Ki beda lebih dari 4 dinar, andi 5 dinar. Anta a'lam, maka mun ki beda pole kakek selebih tahu kamma orang selebih butuh belanjai. Nah, hadis nikah khilaf di antara para ulama masalah yang kita dinto takdim. Kamma selebih berhak pakade di antara anak-anak bareng bini. Maka pendapatipun Imam Nasai dan Imam Hakim anekah ngadaaki bini anan si nomor 3. Dadi mun beda orang laki andi sedinar, cuma ning sedinar ki belanjain aban tibi berarti secukup aban tibi. Karena tak mampu ngengonin nikah. Andiin cuma cukup kangkui belanja orang situng. Saya rasa wajib aban tibi pertama. Aban tibi sepertama. Mun ki ibadah boleh anak napa bine menurut pendapat Imam Hakim dan Imam Nasai nikah takdimi zaujah alal walad bine pakade anak si nomor 3. Mun ki ibadah boleh buru anak. Mun ki ibadah neng 2 dinar aban tibi cukup bereng bine anan terserah. Terserah sewajib aban tibi bereng binena dalam masalah takdim. Nikah khilaf di antara para ulama, di antarapun Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Yahya Al-Qattan aneka az-zaujatu 'alal walad takdimu zaujah 'alal walad ngadaaki keluarga bine binenah ngalahaki anak pada bareng Imam Hakim dan Imam Nasai. Imam Nasai dan Imam Hakim juga Imam Ats-Tsauri ngadaaki bine. Pendapat selain iki penikah ngadaaki ibu, ngadaaki bine anak si nomor 3. Pendapat selain iki penikah anak sabe marena bine dari lafaz si pertama nikah. Anta a'lamu napa si pertama dari orang laki nikah sematur ke Kanjeng Nabi. Anfik ala nafsi qala indi akhar anfik ala waladik. Anfikhu ala nafsik, anfikhu ala waladik, anfikhu ala ahlik. Mun nyongo hadis se baca nikah anak nomor 2. Anak nomor 2, bini nomor 3, mun ki ibadah 3 dinar. Tapi pendapat selain karena khilaf di antara para ulama yang ki nikah ngadaaki orang bini anak si nomor 3. Nah, termasuk pendapat sira Imam Nasai dan Imam Hakim. Beda boleh saya berpendapat fayam bagi Allah yugaddima ahadahuma, maka hendaklah cek sampai ngadaaki salah situng di antara dua kele anak bareng bini. Terus dari bal yakunani sawa bagi rata. Berarti mun nanti sedinar, setengah dinar untuk bini, setengah dinar untuk anak. Sedinar ngakui aben, bagi rata. Jadi cek sampai bini kenyang tapi anak lapar. Otabe anak kenyang bini lapar. Nika pendapat si nomor 3. Sekira napa nyaman obeng nika belanja heula
bagi rata cukup kangkui orang dua antarana ibu dan anak gila. Nah, dari hadis nikah juga bisa diambil manfaat atau faedah. Aneka adalah napa hadis senerangaki orang nikah ceknya banyak nyimpen, annahu la yaddakhiru nikah wajib napanya mana wajib infak kang kui manusia ma indahu apa saya kandi ban orang gila. Jadi ceknya banyak nyimpen, ojo tak usah ngakan are ria, are dua are tak usah ngakan, telu are aki sabek boy. Tak oleh orang nyimpen ngak ni kemun kiaban ki keberadaan lapar. Jadi wajib nafkah, ben tak oleh nyimpen, bene tak oleh nyelengi sampean oleh nyelengi. Oleh nyelengi king sampean mon butuh untuk ekder, cek sampai anak bini keberadaan lapar. Hemat pangkal kaya, waduh, hemat pangkal kaya diandina. Ada sediakan sekali lah. Hemat pangkal kaya, dadi kelotok roh guring tuap. Terus dia odin, padahal aban butuh vitamin, butuh kesehatan. Ceknya banyak nyimpen dari hadis nikah. Karena nikah hatha ala infakil insan ma indahu wa annahu la yaddakhiru. Bene ta oleh nyimpen keng untuk hajat, untuk secukupah. Anta a'lam merkena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bu ning akhir hadis nikah orang laki ki andik boleh qala indi akhir ya Rasulullah kula ki andik boleh ya Rasulullah. Apa kanjeng Nabi ada bu iddakhir li hajatika simpen kang kuwi kake masa depan anak kake enten. Iddakhir li hajatika simpen kang kuwi kebutuhan kake lain are takok bedese sake enten Pak. Tapi kanjeng Nabi ada bu anta a'lamu ben si lebih tahu. Pasti patut ben pantas belenjai. Beni soro simpen etompo untuk anak masa depan. Masa depan kebenyaan bonan. Saya tinggal lagi kan kui anan banyak infakaki boleh. Nyompeng masjid, santunan kanak yatim. Anan takok tak ngakan to, karuan praten gereng tuan. Kanjeng Nabi tak ada bu ning akhir hadis nikah tak ada bu iddakhir li hajatika lima radika simpen takut kaki sakit lenare simpen takut kaki hajat butuh lenare enten tapi anta a'lamu kaki lebih tahu. Nah berarti dari hadis nikah engki walaupun kehidupan dunia keadin itu tak mungkin lepas daripada kebutuhan. Walaupun audit yang atas dunia ini tak bisa, tak mungkin kulit bisa sampean tak butuh ke obeng, tak butuh ke dinar, tak butuh ke dirham, tak mungkin. Cuma kan kulit panjenengan juga butuh untuk kuburan, butuh untuk akhirat, butuh untuk ganjaran. Mun melolo dunia melolo, akhirat ada sama sekali. Nah, seneka dari hadis nikah. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam RW taki kanjeng Nabi ini tak pernah rasanya nyimpen apa-apa. Tak pernah rasanya nyimpen obeng, tak pernah rasanya nyimpen deer ini kanjeng Nabi. Situng saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aneka adeer. Nah, napanya mana? Situng saat kanjeng Nabi ini ke asolat. Asolat kanjeng Nabi ini kan mare salat langsung ngabledes. Tak wirid, tak napa. Sahabat tak kerjat. Loh, berarti bodoh-bodoh si penting ria. Rasulullah mari sholat tak pernah rasuna abledes langsung jaga. Ki banyak bacaan saya baca bi Rasulullah area kanjeng Nabi langsung abledes berarti bodoh-bodoh si penting beda apa ya? Tanya sahabat, napa ya Rasulullah seterjadi panjenengan tak ngak biasa nah. Mari sholat langsung jaga langsung abledes panjenengan. Oh iya, engkau ki buru engak ning tang delem bungkoro bede pesek karo telu dina. Engkau tak gelem bese jengen nepi tang bungko. Tak gelem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyimpen obeng, nyimpen deeren tak pernah. Kanjeng Nabi wah, mun kula sampean kan kebanyakan pikiran, kebanyakan takok. Mano bese kakan lakunya ada laku. Budun banyak.
Bunyan budun manuk bi tembang budun sampean. Dua anak cukup ngakui kabeh, takut tak ngakan. Manuk budun wawit kecuruit dia kelar ngengone, dia kelar meraja. Kelar mau di ngengone. Lagu suri makanen, ben tak pernah nyimpen. Tawakal raja manuk nih Kang. Tawakal manuk nih raja, tak pernah kebeter. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngangkui contoh mun kakene roh tawakal manuk. Law annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih la razaqakumullahu kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitana. Seandainya kakek kapiriah pasrah ke Gusti Allah, tawakal ke Gusti Allah, engak tawakal manuk, engak pasrahna manuk. La razaqakumullah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala bakal abri rezeki dek kakek kapi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abri rezeki ka manuk. Taudu khimason wa taruhu bitana. Manuk ni ka kulaku kebeudaan lapar kapi bi budun bi korvina. Sore kebeudaan kenyang kapi. Tato nyelep pagi manuk re, beude selepna manuk. Sobung, nempor, tandik lompung, tandik kandongan. Yodi, ya ngakan. Ya makanin budun. Kan gue lebih sambian sih kebetul. Bawa montek sabuk masa depan. Montek sabuk nyelengin kuaku anak ngakan apa. Saya kebetul bodoh kentok bukan. Sehingga apa sempon sedekan ada sekali. Takut sakit deki mon buta ada rumah sakit deki mon buta. Tadi setek keteroro takut datang takut sakit ongku. Karena takut sakit. Tak tawakal dar mau apa nama budi sepenting setia abantu orang setandi abantu orang sesake urusan aba sake pasrah ada ke Allah Subhanahu wa taala. Suruh sedekah. Dawu mardakum bis sadaqah. Obatin reng saken kake kelaban sedekah. Bini pil bodre keto sedekah boleh malah sehat. Kuli sampean boleh jamin. Mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad telokale. Tak bakal korang dunia segebe sodako bali atamba. Jok korang nikah. Kulan di sekete bu sodaka kidu polo kare telo polo kan kalkulator aja. Kimun menurut iman keyakinan kaulibun panjenengan ki bakal genteen tak bakal tek genteen dening Allah Subhanahu wa taala. Pas teh genteen. Nah, jadi kulibi sampean cek banyak ker-meker cok jong lanjeng ngenangen cek jeng lanjeng ker pikiran saya kebekakan 10 tahun lagi apa masa depan anak saya kebe sekolah mun sake apa kebe ngeredit waduh kredit nih cek banyakan sepeda kredit bangunan kredit ruang kredit kapi akhirnya tak kau bernyimpen dengan kue akhirat ta mereka nengkak dinto kanjeng Nabi tak debu iddakhir li hajatika au iddakhir li maradika simpen tako kake sake simpen tako kake butuh tapi Rasulullah SAW berde peses lebih ya Rasulullah indi akhir ki berde ya Rasulullah ki berde kare sidina raki abak lah kenyang anak kenyang bineh kenyang khaddam kenyang pembantu kenyang andik 5 dinar seempat pun lastare kan kuisara Rasulullah anta a'lam kake selebih tahu cek saking kanjeng Nabi simpen takok kake sake tak kira ada bu anta a'lam iddakhir lima rodik sabek takok kake sake iddakhir li hajatik simpen takok kake butuh enten kanjeng Nabi ada bu anta a'lam kake selebih tahu kake selebih tahu nah, oleh karena itu kimon orang tawakal raja ingat Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq Rasulullah SAW matabar kepada sahabat kanjeng Nabi butuh biaya untuk mana syiar agama Allah Subhanahu wa taala kanjeng Nabi butuh biaya siapa orang saya berinfak fisabilillah maka sahabat Abu Bakar Siddiq terpanggil mereng ajak ne kanjeng Nabi siapa orang yang saya berinfak fisabilillah maka sahabat Abu Bakar Siddiq dunya nah kapi ebeki sampai kanjeng Nabi ada bu ya Abu Bakar tak ni kaki untuk anak kakek ki banyak ya Rasulullah
Rasulullah oneng cek nika dunya nakapi dari sahabat Abu Bakar. Arapa kakek matanya untuk anak kakek wahai Abu Bakar. Kula ampun ningkelaki anak dan kaula lebih berharga daripada dunya nika ya Rasulullah. Apa jadi Abu Bakar? Allah wa Rasuluh. Kakui anak kula Allah ban panjenengan ya Rasulullah. Wah sahabat Abu Bakar ya. Kula foto bese sampai melihat salon kana ada masih yang tarik ke bungkon binta pelab. Melihat kana anu kana ada. Sahabat Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar tak ndek kalah. Sayyidina Umar ngalak dunia niki sabak ni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah hebat sahabat ni. Ontong sahabat ni benih begini sampian. Cek yang sampian tadi sahabat, waduh anak riang akan apa? Kita raja lah pikir melakin sepeda motor anan kita raja harus sepeda motor ki anu namun bine geleng emas macam-macam sehingga akhirat ada sekali. Nah, tadi kuliban mancinengan mon andi lebih rezeki kini kapon aturna sambama andi secukup abe untuk berinfak untuk napanya mana untuk belanja maka belanja ki untuk aban tibi mon ki andi lebih belanja kang kui anan berisi ada bu kang kui bine nak ada anak si nomor telok berisi ada bu anak kada bine si nomor telok terserah panjenengan bagi kesera insyaallah bagi ke anan kada ngaraga bine sama busen bolan dulu tina mate lah mate gua anan kada beri nah sampean mungkin eman ya bine nah anak wah gampang anak ya nyaraki apa tadi ngebagi diundi tak apa seumpama ngebagi cenil sepenting akan sepenting bineria semua nampek bolan binen. Mari sini ke ibadah boleh sera. Amun mari anak atau mari bini sera mari sini ka ingki beneka khadam pembantu. Cek sampai tak beri ngakan pembantu na. Cek pelakotok pembantu na. Mun ki ibadah boleh anta alam. Maka aku lebih sampian saya lebih bijaksana, selebih ngaonengin, selebih ngerteh demah tujuan. Oh cek lah mereka pi. Mun tak kahwi akhirat kan kahwi apa? Anak lah bunggoen sepeda motor lah nyepak sabun lah mareh kelakon lah nyaman karena rosaki apa untuk akhirat bungkul lah kebayaki sabe karena nyaman akhirep sepeda motor karena nyaman metes motor mele apa untuk akhirat lah unjuk takon kau sakit setrukongku kake kau ketakok melolo detik untuk simpenan akhirat ni kejugan penting untuk infak belanja kan kui akhirat ni kejugan penting cek sampai tak infak mon beda orang butuh infak kesampian apa masjid musola madrasah santunan kana yatim orang sakit ni ke infak kesampian infak kesampian dan tak soki kok mon soki nyombeng soki yongku tak kira ada wacan ring cerek ri biasa engkau mun sampai kuat pasti ada beri ongku lepah nikah sambian mun sabiasa nundangan nikah cek dah nunda laku du malam belum tentu sambian mampu mungkin mun beri kemampuan tuli bantu dah orang semut waki bantuan cek saya simpan banyak lah akan derem ini cek dah banyak saya akan mengakan sambian paling sepereng du pereng pada bigulu berapa sebajong tak kira sepereng du pereng mul mungkin gulu sampean saya kakana beda indaka yaumu qutik saare le beda saya kakana aminan fi sirbik tandik moso saya kakana beda tandik moso badan sehat saya kakana beda moso tandik moso apa boleh saya kebutuh ki butuh apa boleh badan sehat saya kakana beda moso tandik moso aman dari serangan dan gangguan moso terus apa boleh saya sehari ya untuk akhirat boleh Quran baca sholawat berbanyak apa sehat saya kakana beda ledi ngolai ya boy saya kakana cukup sampai tua ala koto dulu tak robo orang robo penakotanmu mana wis bajen ambula kecuali sampean pun berde seedere anak pun lemare bungkoen pun mare sangkolen sebereng penyaman lah toju ya tak sahaja de sampean lah cek neku colore etok boy
Kuwi mulai ngodo sampai tuan neku arek to. Tekuk tasbih je lah. Nekuk tasbih, nekuk mushaf Al-Quran. Boleh cak nekuk apa boleh. Cak mulai ki ngodo salah ko. Mulai bungkul lah mari kapi saya kakak badam pun atur akhirat boleh. Umur ni kita mesti. Lah takut api datu daerah po mati ya nampo. Kebetul kian kau nerang akhirat. Orang ribarin Habib Hashim ada umur. Mari abidatu bab mati yang kok bab mati kis tidak. Keng biasa mon tahu diri biasa nenje. Mon tahu diri biasa nenje. Mon tak tahu ruah ampo langsung aben mati. Cuma engkau tahu deh lah. Insyaallah aman. Aman. Paham ki. Dan kadang sampean kata aroma saja ya. Oh iya kelak wah ngaji bah. Berarti sampean mon engkau sadar engkau. Masya Allah, termoga ilmu semanfaat. Amin. Ponsenya banyak nyimpen pon ki. Ki simpen untuk malai sampean tak mis-ngemis ka orang, malai sampean tak arep-arep beri-berin orang. Bagus, tak masalah. Nyabek malai sampean tak butuh bantu na orang, tak butuh beles orang. Pon saya cukup akhirat pun tata. Abek lah tambah tua, abek tak tambah ada reman nikah. Atur. Waduh. Rosoan atau saya pikir wis lah cek tu si agi jeringgi endeki mikir semi kola rosoan mulu longkim pon mula cukup sede ram pun lah anak lah siapa pikir pun temu akhirat ku je lah engki anam makin pon kesedaan boleh Kiai Salahuddin Wahid atau bagus solah Alin Gus Dur subuh ngomor lagi salat ghaib boleh kan toh baca Fatihah terus salat ghaib insyaallah mentermuka para ulama para habaib para kiai siki beda umur tambah umur sebarakah sehat wal afiat ben mentermuka kulo mancingan insyaallah tambah umur sebarakah ngangkuin nambah amal ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Jadi nikah urutan serak orang si wajib enak fokoin bisa sampean niki. Pertama sampean menadi pas-pasan ngangkui aben tibi. Nomor 2 khilaf berdasi adebu anan pakade berdasi adebu rajina pakade berdasi adebu rajina pakade anan pakade berdasi adebu peratah papada. Bila andi 10.000 berarti 5.000 edeng, bila andi 20.000 ya 10.000 edeng nikah ala hadis sawa papada cara bagi. Mon ki ibadah lebih nah, kan kui khodam, kan kui pembantu, saya rasa biasa rosoro sampean. Mon ki ibadah sampean selbi one. Neka urutan dalam masalah infak atau nafkah belence. Nah, wallahu alam bisawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة لمخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا باطن لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكيا علما نهضى بالخير نوفى كل شر
ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب في للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن